tukwire ati mugithi ukaurwo cabi tariki 29 turikiririo tariki 1 mweri oyo tukiri kana mweri oyo turugugithie wa November niwega tukwire ati tariki 3 naguo twege thurairwo iro kimunyo gataka peoni wengine hawajawashwa. Wewe kwa nini washwe? Tigana hustle uranona mathina ni umenyete ati riu mai mobi ni kuhota guguteithiriria ote kwionera ngobo ni wandikitwo ni thirikari we dereva we dagitari we murutani we bata we na payslip ya thirikari ni uri namba yaku ya wira ni otwitaga kana ni wekoragwo yaria kipande-ini giaku kia wira ni urabatara ngobo heto peso kwamite undu kwendaga kwamukira guku nikuo turakorera wina kanya gakunegererio mbeca bari nginya 20,000 iria ugutwika ati ni wahuthira nawe utwike ni ukarengwo mucambo kana mucara-ini waku uria ukite ha turakwira riu ni mbeca ukukomberwo na ni kwa mai mobi tukwiraga ni ya aruti wira a thirikari star 531 hash tauga ni star 531 hash utwike ati riu we na payroll number yaku ni ukwiyandikithia namba ya kipande na wiyandikithagia rungu rwa ndagika imwe koguo ti ati ni process ndaihu ucoke riu we wanengerwo mbeca ni ugakirengwo mwico mucara wa mweri uyu ukite turakwira riu we na kanya gaku twika ati ni woranwo na mathire magutira gokira ndu gukura ri hakaura kaura watwika ri mundu ni mega my mobi quick cash bila drama ukosete
Bye.